I dobrodošli ljudi, sa vama je Balkan Gamer i danas igramo na Mineplexu Hunger Games. I krećemo za 7, 6, 5. Sorry, sad ćemo... Ićemo u sredinu da probamo da vidimo da li nešto možemo da pokupimo. Ako ne, pravac trčimo da pobegnemo. Moje, tako je. Imamo supicu i je bolje čizmice. Zato sad bežimo da nas ne ubiju na početku. U svaki slučaj hranu. Svi su u tom selu, vjerovatno. Op. Probat ćemo da idemo drugim putem. Da ne padnemo, tako. Pampik. Tako. Ovdje. Neko ulazi ovdje već. Da se obučimo malo. Koliko možemo. Stone Axe. Dobro će nam doći. Nadam se nećemo ni da uništamo. Eno ga taj lik. Mislim da me ne vidi. I vjerovatno ću da gubijem s leđa. Ubili smo ga. Bilo je napeto malo. Ali nema veze. Supicu. Imamo jedan fishing rod. I možemo ići dalje. Nemamo i dalje hrane. Daleko je taj. Veoma daleko, tako da nećemo ići ka njemu. Nego ćemo ovdje da budemo i da pretražimo sve. Želim da u ovoj rundi barem uđemo u deathmatch, ako ne u prva 3. Top 3. Ali to je vrlo retko. Mislim, stalno uđemo u deathmatch, ali tamo me ubiju. Gledaj, ne vidi se. Nema ništa. Supply drop, mi smo jako daleko, a bolje sad mi da bežimo odavde. Zato što će World Border da nas ubije. Tako da bežimo. Chest plate. I vidimo i ovdje jedan chest plate, ali ovo je bolji što mi imamo. Još jedna supica. To je dobro. I sad bolje da bežimo odavde. Vidim tako sam malo promukao. Malo sam i bolestan. Supply drop. Nismo mogli se popnemo.
super stvari. Ne vidim ga. I ubio me. Vidimo se u sljedećoj. I evo nas u sljedećoj. Tako da, ovdje nam je sada cilj da uđemo u deathmatch. Da. Brzo idemo u centar. Brzo pokupimo ove stvari tu. Pogledaj, neko zaborio čizmice. Bežimo odavde. Ipak niko nije zaboravio se neko plemenite čizmice. Bežimo odavde. Ova jedna ima kameni mač. For sale, a? Da siđemo dole. Čest. Tako je. Već smo dobro opremljeni. Imamo i dosta hrane. Tako da ako nam se nađe još jedan iron ingot, možemo da napravimo iron mač. I to bi nam vrlo dobro značilo. Za sad nam ide super, pošto smo već... Fali nam još samo kapica, da budemo full brežni. Oklop, mislim ja to barem tako znam, brežni. Ili pleteni, svejedno. Tako da ćemo se potrudimo da u ovoj partiji... Onaj lik imao prejak mač, tako da nisam mogao protiv njega. Ali u ovoj partiji moram da budem bolji. Tako da imamo društvo. I ovdje moramo samo da pogledamo gdje je. Ovdje je bio, da mi ne dođe slučajno sa leđa. I ništa ljudi, ubio me, bio je jači, nisam ga video baš na vreme. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo na Mineplex-ovo, ostavite like, share, komentar, subscribe ne zaboravite. I ako vam se svidjelo, hoćete podržite, molim vas da lajkujete i da komentarišete. Sad ste našli da sečete drva. Baš mi smetaju. Ništa, izvinite ljudi zbog ove buke na kraju klipa, ali mislim da vam neće smetati. Vidimo se u sljedećem.